Podgorička osnovna škola Savo Pejanović bila je domaćin posebnog događaja u okviru kampanje Govorimo o mogućnostima. Predstavljene su publikacije o Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, Govorimo o mogućnostima, od kojih je jedna namijenjena djeci, a druga je vodič za učitelje i nastavnike za rad sa djecom na temu inkluzije. Školski parlament imao je sjednicu o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju, koju je obilježila živa i konstruktivna diskusija o značaju poštovanja i ispunjavanja prava osoba sa invaliditetom. Predstavnik đačkog parlamenta Luka Jovanović istakao je da djeca sa i bez smetnji u razvoju koja pohađaju školu Savo Pejanović imaju isti cilj – inkluziju. Inkluzija ili uključivanje djeci omogućava djeci, znači druženje sa drugom djecom, oslobađanje, osjećaj pripadnosti, znači lakšu komunikaciju, zaboravljaju na razlike i djeci sa posebnim potrebama doprinosi da ostanu u svojim sredinama i sa svojim porodicama. Dvije brošure, Govorimo o mogućnostima, objašnjenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Govorimo o mogućnostima, vodič za učenje o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, adaptacija su originalne publikacije UNICEF-a i Fondacije Viktor Pineda. Jezikom koji je razumljiv djeci i uz veliki broj crteža i slika, uključujući i neke napravljene u Crnoj Gori, ove brošure objašnjavaju šta je UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. Ministar prosvjete i nauke Slavoljub Stjepović govorio je o važnosti ranog razvoja u životu djeteta i istakao da podršku djeci sa smetnjama u razvoju treba pružiti od samog početka. Djeca su veoma važni akteri promjena, tako da će im dijeljenje ovog materijala u crnogorskim školama pružiti šansu da saznaju i nauče više o konvenciji i zauzmu vodeću ulogu u promociji i zastupanju socijalne inkluzije. Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović istakao je da brošure Govorimo o mogućnostima imaju cilj da stvore atmosferu u kojoj će sva djeca imati mogućnosti da se razviju do punog potencijala. I želimo da kroz proces decentralizacije i deinstitucionalizacije zajedno sa lokalnom zajednicom, zajedno sa nevladinim sektorom, uz pomoć svakako međunarodnih institucija, prevashodno UNICEF-a, formiramo lokalne servise i obezbijedimo, kvalitetnu zaštitu kako na nivou obrazovanja, tako zdravstvene i socijalne zaštite. Pomoćnica regionalnog direktora UNICEF-a za zemlje jugoistočne Evrope i zajednicu nezavisnih država, Kirsi Madi, naglasila je da su širom svijeta milioni djece sa smetnjama u razvoju i odrasli sa invaliditetom suočeni sa diskriminacijom. Njihove mogućnosti se ne uzimaju u obzir, a kapaciteti su podcijenjeni. Zbog toga je napravljena Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. The booklet will help to learn about everyone's rights and responsibilities and about the steps and actions governments should take to help children with disabilities to realize their rights. And children and young people can learn what actions they can make to make a difference. U okviru tromjesečne kampanje Govorimo o mogućnostima, koja ima za cilj podizanje svijesti društva o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju, a koju sprovode UNICEF, Vlada Crne Gore, Delegacija Europske unije u Crnoj Gori, Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju i drugi partneri, publikacije Govorimo o mogućnostima na crnogorskom jeziku biće podijeljene svim osnovnim školama, centrima za socijalni rad i institucijama za djecu širom Crne Gore. Na ovaj način želi se pružiti podrška nastavnom osoblju i drugim stručnjacima koji rade sa djecom na podizanju njihove svijesti o pravima djece sa smetnjama u razvoju, kao i na preduzimanju konkretnih akcija kako bi njihove škole i lokalne zajednice postale u potpunosti inkluzivne.